Tala Fou Tala Fou mai le si ufufonga le lau mua i Wellington ne mo le nei tae ao le asolua ono se te malua felua faa. E toa tele tangata ua li potia na afia i waila au mai le waita ele po le swimming pool i porirua. Pei ona faalia i li poti ale le tio New Zealand pei tai na taliane le so upu ale te raupara arena o lo manuia umatamaiti mai le o iei se faafita au li i waila au. Sa faatasi atu leo leo o lau tine mu faapeta avale fale mai i le arena i porirua i le awaulia na nafi. I se faamatalanga mai le so upu leo leo e faapea na faao o atu se wala au i le luas minute te ele tasi i le awauli. Faalia Helen Brooks o le arena na iai tamaiti sa faalongoina le mamai i le waita ele peitai na siaki au nanga fale mai le o iai se a faina na ta ua le Wellington Free Ambulance na faya suenga i tanga senga se to se furufitu mai le iai se isi na mo mia ni tonga fitinga. E tusama le tolu se laulua se fulunga luenga ale kainga ora ua fuafua e faamuta. O le afuafuanga o se vaenga lona lua o le toe faatulanga ngaunga luenga a le matanga luenga. E lua se lautolu luanga luenga ma matawhai i sa faalawiloa ina mua o le a ave ese na whailoa le pūlenga i le aufenga luenga le afuafuanga i le asoa na nafi. E au fiai ma se talosanga ina ia sili atu i le afo le numero le aufenga luenga i lana au nanga i le Kurutao Group a Maori ia ave ese. Le ana faamoe ina ia faamalia ina i mana onga mua fale a tangata Maori ma faatau nuua ia inga uma i lalo le faamalumalunga o le whengainga o le waitangi. Na whaafainga luenga ina i le kainga ora le tolu a whewhase lau tolu walo tangata whainga luenga e o mai le aso mua yu lai le tausanga nei. O le pulisili Andrew McKenzie na whaamawai ia yu lai o le tausanga nei ma o le aia mawaina se tutongi e tusama le tolu se lau ono 5 a whetala e whai mataui ma leo fo atu e malolo vaea ma o le masino o ke topa le ua sauni e tu ua i le matanga luenga. E toa 5 mai le toa 7 sui o le komiti whaafoe ua whaamuta foe ala tau matawhai oi. Whaalia le palemia Christopher Luxton e te tauona whaamanino a tili e le kainga ora na fuafuanga ina ia whaalele ai le pule ina le leo tupe. O loo whaamalu se tasi o ainga i whawhane o latou whale au ki lani saute, ona o loo whaiapea i loilonga ma tau whaawasenga lo latou whale i le silia ma le lua se fulumasina taluai talua na whaaleangaina i lo longa i le tausanga taluai. O le aio maangere o se tasi o pito nuuna pito sili o na whaina i le taimi o lo longa i le aso whaamanato mo au ki lani. E na o le se fuluwalu mai le iwas 5 whale i le pito nuu ua mai au na whaawasengaina na ta ua i le tina ia Helen Fei Akito na matua whaina lo latou whale i lo longa sa le ai se vai vevela whaaleanga ina lo latou umukuka na whatoa umo na whaafou ma le tele o mea whale na tati ai. Sa mawhai lawa o na whaonga le whale ui peitai o le whale ta ele sa matua i whaaleanga ina ma le saonga le mu. Sa manatu le tina e whaapea feo na ola whaapea i tutono New Zealand. Walata i le lua tau sanga talu lo longa i le aso luas fulfito Januari ai o lo talia pea i le tele o ainga le whaawasenga ngau whale e le pūlenga nuu. E lata i le awhi whale i tutono au ki lani o loo whaatalipea mai pito mawhatia le pito nuu o maangele. E toa tasi le tangata whaase e le kiona i itu ainga whaase enga e mulimuli tai i ai le helikopa, le heli skiing, na maliwa na nafi ina ua whaafose i o na vave le solo le kiona, na longo ina au na ngalavea i le Aerosmith Range, pe tu so le kuata e te el se fululua i le awa ulia na nafi, o le tangata ua maliu na tanumia i le kiona, mai le i whaamanu alia ina isi tangata na latou whaase se e whaatasi. O whale o loa e 25 ale foodstuffs o loo whai ai whaataita inga o te konolosi fou e pu e ai atau tangata whaatau na mawai le awhi fitu se lau whaafitu o whaamaumaunga whaatasi ai male tangata ito atasi e le i whaamaonia i no na whaamaumaunga o loo ngā solo le lei whaataita inga o ia te konolosi ma le whaamoe e whaaititi ai ngā o inga ma solitu la fono whaatasi ai male whaingo fio na mawale au solitu la fono i totono whale o loa o loo tuliloa i nei supermarketi le whaonga o ia te konolosi ina ia mawhaiona fuafua e whaonga i le lumanai. Wala ngā ele au whaito whaamata upu e winga i le ono tula i mai o le whaitu au ma isi mata upu te konolosi ma whaamaumaunga patino na mawai whaataita inga se tangata na ngā oi i se whale o loa ma na whaasaona toyo o atu i le whale o loa. O le isi naunau ta inga ma le whaamoimoia masini ina ia puipuia mai ai le au whainga luenga. Ua whaalia le fia o se ainga i au kilani
ina ua talo sanga ia ilea onga whataitai ina ia ave e sela lātou tamaititi lua tau sanga mai lea onga ona o allergies po o awhianga i tali atu ai tamaiti inisio mea ai e whai e tutono lea onga. O mona lua tau sanga e le mawhaiona tau mawhai pinati, Sāmoa, kiwi fruit, maisi tu ainga pinati. E na te tau aveina fo ile EpiPen pe o se peni, e whai malavea e pe a o ina awhia mai ia tau mafa. Na whai loe mātua o mona, na amata mai lava ile ono maasina o nailoa e ia awhianga o mona ia tau mafa, mana amata o na alu ile daycare, mai le whato atasi o na tau sanga. Na fono malea onga ina wa amata mona, ma whai loa i vaenga taua nei, ona e mawhai ona onga awhianga e o iai, pe a tau mawhai na peitai, e tasile maasina talo na amata ia o ke topa o le tau sanga na te anei, ai tau mawhai na mona le kiwi fruit i to tono lea onga, na ave iai e le au whaingaluenga, mana matua i mai ai lava, na whilo ai matua ma le au whaingaluenga e to ilo le mea na tupu, matala noa i le puipuinga o mona mai ia mea ai mo le lumanai. Muli ane na toia a fia le tamaititi, ina ua ave iai e le whaia onga se muffin o lo iai to tonu le Sāmoa, wha apea ma le kiwi fruit, mana matua i mai tinga ai nai lava. Tolu wai aso muli ane na wha te iai matua o mona, ina ua talo sanga lea onga e sili ai ona ave e sila la tama mai lea onga. Ua wha alia le fia o le ainga o na sa le tatau ona o ilea taunu onga, ma e ai lava awala e mawhai ona whaia e pui mai ai tamaiti e iai a fianga i mea ai. O lo whaia su engal matanga luenga wa onga i lea mata upu, ona ele onga tusa ma polisi ale matanga luenga wa onga, ele italiane lea onga ina ua fesilingi e tustala. I taalonga, e se 45 tau sanga o le tamaita ia Alana Reardon, mai wai kanae, ua longolongo atala i le sailinga siamu pinia le lalolangi, i le taalonga e whaonga ai scooters, le Scootering World Championships, le olo o whai ai Roma, e le iai ni Tala Fou i le vaenga na tau vai Alana, masa tau vai le vaenga o tamaita ai matutua, na mata ina whaalinga lea tamaita ai, mana tulanga ono i le sailinga siamu pini, ai whaapale ina i le se pito i lunga o tangata pito i le leile scootering i le lalolangi. O le aso tona i nei le te o le fitu i la fiafi o le ato e whetau i ai le olo peleki ma le awa Australia i le lata alonga lona lua mo le Bledisloe Cup e whaia le malaita alo a le Sky Stadium i Wellingtone. O se taimio na whaailoa mai leo le au filifilia le whaia onga mo le olo peleki ai ua manino i whaatala noanga atu si tala ma Sam Kane i le vai aso nei lona ta alo ai i le aso tona ai e ato ai le se lau o ana ta alonga mo le olo peleki. Tala Fou ia mai le si uafonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.